Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кейде ескертіп, кейде қорқытып, түрлері айтат эле. Тирмизи шарифте келет Абу Саид Худри радиаллаху анхудан айтат: "Салла бина Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яуман салатал аср." Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге аср намазын окуп берди. Сумма қама хатибан, кийин хутба кылып кайрылып турду дагы. Фалам яда шай'ан якун илай қиямис саа илля ахбарана бих. Пайгамбарыбыз кыямат күнгө чейин боло турган кабарлардын бардыгын бизге айтып берди дейт. Хафидаху ман хафида. Жаттаган жаттап алды, эске туткан тутуп алды. Ва насия ман насия. Унуткан унутуп калды деп айтты дагы. Ошо сөзүндө пайгамбарыбыз уландысына мындай деп кайрылды: Инна дуния хадиратун хулватун. Дүние бул жашыл, таттуу нерсе. Ва инна Аллаха мустахлифукум фиха. Алла Таала бу дүньөдө силерди орун басар кылат. Мурунку муун кетет, кийинки муун келет. Анан биз кетебиз, бизден кийинки келет. Биз мурункулардын орунун басып келдик. Аталарыбыз, бабаларыбыздын. Алла Таала бизди кезек-кезек менен дүньөгө алып келип, кезек-кезек менен алып кетип атат. Фанадирун кайфа та'малун. Алла силерди орун басар кылат дагы, эми карайт, кандай амал кыласыңар. Бу дүньөгө болгон мамилеңер кандай болот? Ошо дүньөдө жашап, Алланын неаматтарын кандай иштетесиңер? Буну карайт. Ала фаттакуд дуния ваттакун ниса. Кабардар, көңүл буруп кыла. Дүньөдөн сактангыла, аял затынан сактангыла. Кандай? Намахрам аялдардан. Бу фитнатын ниса, аялдардын фитнасы, адам иманы жок калышы мүмкүн. Bunun erejesi жолу менен болсо мейли. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала никени адал кылып койгон, зынаны арам кылып койгон. Ала ла тамнa'anna rajulan haybatun nas ay yaqula bihaqqin idha alima. Адамдардын сүрү бир кишини токтотуп калбасын. Акыйкат сөздү айтуусунан качан билгенде. Бир киши билди, акыйкат сөздү айтайын десе, şu adamların sürü anı toktatup kalmasın deyip. Bari sür salı örmeyle. Al hakikat sözünü aytsın. Ayta ala turgan bolsun. Allah Taala da hakikati жақшы көрөт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Hakikatты aytkıla açı olsa dağı dep. Albatta an özünün jayı, jana ereje jobosu var. Kanday? Ala innahu yunsabu li kulli qadirin liwa'u yawmin qiyamah. Biqadri qadrati. Allahu Xabardar. Kin xiyanat qilsa, chiqinchilik qilsa, qiyomat kuni xiyanatına jarasha, chiqinchiligine jarasha bayroq ko'tarayotgan, qo'luna berib qo'yayotgan. Keybirlerdiki kichkinakay ele bayroq bo'ladi ekan. Keybirlerdiki совсем эле туу. Кейбирлерки дагы канча чоң. Ошол кыянатына жараша болот экен да. Чыккынчылыгына жараша болот экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Кабардар, иннаху юнсаб ликулли гадир." Ар бир кыянатчы, чыккынчыга ливау яумин кияма. Кыямат күнү ага яумин кияма ливаун байракты айтат. Чоң желекти карматып коет экен. Туысын карматып коет экен. Биқадри кадрати, чыккынчылыгына, кыянатына жарашат. Ала пайгамбарыбыз айтат: "Кабардар, инна бани адам хулиқу ала табақатин шатта." Адам баласы ар кандай абалда, ар түрдүү халатта жаралган. Так, фаминхум гейбири мындай болот экен. Майюлат муъминан ва яхя муъминан ва ямуту муъминан. Момун бол төрөлдү, момун бол жашоосун өткөрдү, момун болуп өлдү дейт. Машалла бул. Мусулман бол төрөлдү, мусулман үй бүлөдө, мусулман болуп жашады, мусулман болуп дүйнөдөн өттү. Бул мактоого ылайыктуу. Ва минхум майюлат
key bir adamlar mu'minen mo'min bo'lib tiriladi va yahya mu'minan mo'min bo'lib jashosin o'tkazadi va yamutu kafiran kafir bo'lib o'ladi deydi. Bunadan Xudoyim saqlasin. Musulmon uy biladi, tiriladi. Musulmon bo'lib, musulmonlarning arasında yashaydi. Dunyoning oxirida, jashosinning oxirida dunyodan qo'shtashayotganda kafir bo'lib qaytadi deydi. Aliyadu billah. Xudoy saqlasin. Eng o'kinishli, eng qo'rqinchlisi shu. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدْ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. Кейбір адамдар kafir теріледі. Мұндайша айтқанда kafir үй біледі теріледі. Kafir жашайды. Бірақ бақытысы бар екен да. Мұсылман болып дүниеден қайтады дейді. Қанша адамдарды көресің? 50 жаш, 60, 70-ке шыққанда иман келтіріп кеткендері бар. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدْ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. Кейбірі бар. Kafir үй біледі теріледі. Kafir болып жашайды. Kafir болып дүниеден өтеді. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hutbasından kavar verdi. Ala ve inne minhum al-batiyel gadab sariyel fey. Bir adamlar var eken de açusu geç keledi. Açusu geç keledi. Geçirimi tez kaytadi. Bu öte жақсы adam da. Açusu gelmeye koyuyor. Geledi, бірақ geç keledi. Бірақ jini tez kaytadi eken de. Tez qaytadi. Necha bo'ldi g'ayr. Hech narsa bo'lmagандай da. Bu eng yaxshi. Bir adamlar var ekan, achusi tez keladi. Jini geç qaytadi. Bundaylar da var da. Tez achulanadi. Geçirimi geçti, geçirdi. Bu yaxshi emas ekan da. Bu yaxshi emas. Болар болбаған тез ашыланады, ошо ойдан кек сақтап жүре береді, кешірмейді, жазылбайды, оң жағынан өтсең деле болбайды, сол жақтан өтсең деле болбайды, чай берсең деле болбайды, телефон çalсаң деле болбайды, хат жазсаң деле болбайды, белек берсең деле болбайды. Я Алла. Кечирими кечти, ал жакшы эмес экен. Эң жаманы ушул. Ачысы тез келген, кечирими кеч келген, бул эң жаманы. Эң мыктысы. Кейбір adamlar var. Açusu geç, geçirimi geç. Açusu tez, geçirimi tez. Bunlar eko teң-teңine değil.